هێزن ئالیگرن حکوومەتە یەکگرتیە لیبیا کۆ پشتگیریە نەتەوەین یەکگرتی وەردەگرن بەردەوامن دەشارێ دژی چەکدارین دەولەتە ئیسلامی داعشتە لە باژارێ سرتێ قەراغا دەریایی وان هەن شوونێن استراتیجی کۆنترۆلکردنە لێ ژێ ڕۆژە ئینێڤە چ پێشکەتن قەزەنج نەکردنە. عێریشا ji بۆ ڕزگارکردنا سرتێ لە باکوورê welêt di meha Golanê de dest pê kir lê berxwedana çekdaran pêşketinên hêzên girêdayî hikûmeta yekgirtî giran kirin. Bajarê Sirt yek ji cihên herî girîngên çekdarên Daişê li derveyî Sûriye û Iraqê. Wan sala borî destdane ser bajêr ku tevliheviya Lîbya ji bo xwe wekû keysekê dîtin da cihekî ji şûna lingê xwe re bibînin li welatê dewlemend bi niftê. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.